ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kejentya Students Movement kabalayo ujor baki don katu kat ningut ki Nongbylla Trai Jylla ki Trai hakawai ke karkhana penmi Nongbylla ya kabala tip kum ka Dalmia Private Limited kabadan hakasnong Thangskai he East Jentya Hills District haka pratrik ubanai naiwing arhazar arpawai ki nongelam jong ka seng kilalet marmar ban yakendo ki bor penya jong ka company ban Tuklar mardor baki bor penya ki dai ban thungkam biang ki Nongbylla Trai ri ki bala sha Behkam kan baki nongelam ka seng kinang hiar sa ka office Trai kam jong ka Dalmia Private Limited ki pulit kila pakhang lenti ki khot jong ka seng ha ka bakalami ka tmaktin ha pedeng gini ki arliang mamla nei hadin ka jing Tuklar ban ka jing ya kren jong ki nongelam ka seng bat ki bor penya jong ka Dalmia ki Nongbylla Trai ri ki bala sha Behkam ki yo lar ban Trai biang hapo ka ni ka karkhana lihat hangat ngau lai sport yang sudah kelam. Oh, ada. Apa? Nak invite di kelam. Invite di Wan di sini, invite di. Main di TV kelam. Saya dia tiga ni. Oh, belum apa ada. Tunggu. Kita sama saya open ke peruyong ini. Dia saya. Dia dah saya open. Dia kau kerja. Tapi mana dia buat? Pengalah khanglan ngah. Khang ini kita biar di yang saya di lem yang pi. Lem ya. Tengah ada orang lain tu lem sama orang lain. Lem sama ni. Lem sama orang lain. Mereka kelam ni. Mereka kelam ni lah. Orang lain sport. Tidak kan pengau lain sport dengan lem orang lain sport. Dia sudah ada. Sedap lain. Orang lain. Yang ni lem mi abstrak ngau public servant abstrak ngau tadi laga crime. Tadi laga crime abstrak ngau hadu dia. Section dong. Ingat dong. Ni lem abstrak ngau. Ingat dong. Maybe pengiklan ngau lek hadu dia. Temai lek. Tulai. Ada kelam mi bersau tu pi dalam. Tadi laga crime lem. Ini laga crime lem. Ada orang Behkam tu. Mesti crime tu apa klik pergi beruyung ni. Ada mau bakli tu tahu kelam yo tu nu bakli ni. Dah bakli. Bakli ni. Bakli tu dah kena. Kemai tu. Bakli laga crime dah itu TV nang ini dah wan ini. Mai tu kelai binang kenyang. Tip cak kelai mah. Ni kelam ham kelam mere ni tu sau tu. Teman kata tu crime lihat ngah strong ngah. Baik, kelam. Duti ngah lihat duti wan duti ngah duti arwan ada personal ini. Arwan personal ini. Arwan dena ini mah. Arwan yo payah mento. Today, we from the Jylla student movement, we have come here today to speak to them with one message. According to us, we have come to know that two of our people, they have been chased out from the workplace. The way they treat our people, it's not just Dalmia, it's been all around the spectrum. We have come here today a simple power to show that our people, they have the blood that cries from the ground on our stem. Therefore, I speak to all authorities from here. From today onwards, there should be no compulsion on our people. Our people, their life matter to us. We are here to fight for them. Their salary has been delayed for how many months? And though the people from Assam, every month the payment has been cleared. What about our people? What about this director here? What is he sitting in his office here? Fighting for who? He's fighting for the people of our people. If he cannot stand, we will make sure we will make him sit down. There's many people who can stand on issues. Therefore, we from the Jylla student movement, we have a clear-cut message to the company. From today onwards, there should be no harassment to our people. They cannot chase our people out unless there's a very crucial or critical stage. Thank you. Buram ay piwar yung JSM yung kamda ki ini apa company back ini company ngau ni puyua te imemlat de na depan jingarap ina ji yang nagini JSM tegi pli kam ada maya gi prapenar te wan yarap di wan gi pli chin sport company chapa Dalmia ni wan gi wan yaklam di nei bha benta jong te krek ki yong te kwao
kerpat or pi warok atau da yo agni jing krek yang I te ile dokumen mensen ni te ye pilek we ciajar be sebut. Ina kalian ka Jantia student movement warok agabi hade mada yo I ka jing complain nagi pradok prasnam yang I wa krek ha ka simen plan Dalmia Cement Factory bercabe krek gi. Kalau te ina kalian I uya kuni nakapta yang jai bru yang I lawan ini wa Tuklar heto yang kani Behkam. Kadin wa yaklami wa local director yang kani Dalmia Cement Factory dah klogi pada priangi wa krek yang ya ki bru yang I pradok prasnam ki wa krek ini pura cabe krek. Lalu rite namale wa siapa lah cucu I liang kesin awa I poi ha kani Dalmia Cement Factory siapa lai wa ki polis da em chuagi da yang chuagi da aging idagi kani ka Cement Factory imti bina hariya kedau kata ina kalian kesin wa ai ya ka jiksen warok ki factory wa ema po icentia wadok im hoy ule ben gi ya ki pradok prasnam gi hoy ule harassment gi ya ki pradok prasnam gi wadok ki hap ugi wa buram ya ki trechnong hap ki buram ya wa kre ni ina lang sa upai seli em ginu apo icentia im chong ti ku wani nam ta yo khang i nam ta aging dai ya ki brung i wa kre ha gani ka Cement Factory wa em ini apo icentia bagar pari le la em givi gi nong chnong ade gi Trai Jylla ki gua kre ha givi factory apo icentia atau wan pichakaman lu ABE complain nakaliang yung igasen ulai tuklari uya klami uya sayi uya dai nakapta uyoi ya gi hok yung di Trai hauli nagi Trai Jylla nagi brutre chnong gi gua kre apo yung gani ka Cement Factory wa em apo yung isentia warok gavi.